Ki Khubor Ka Batesi TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, nginwan ramangi hakerdop ying jongpi. Kinoy ka School SSA, kebidan hapok ksatri jong ko Meghalaya SSA School Teachers Association, kibla penlong ke General Executive Committee, haga khandai trik urusaw arajar posau, kleshim yakarai ben penjur shu ke jingaki nadu katayo bansawan, kata de kebelit turpat ba syuk office main secretariat, haga pulai trik urusaw arajar posau, ringkat ke jisanan lang jinang ka School SSA nerilum garo. Upresiden jong ka association wa Peter Ternyang, Hakajing keran berkelar patai kubor, hadim lawai kajing alang, ulai tu berkajing shimrai benlit turun shamin sekretariat, kelong penbor ke sorkar berkentiu no, ya ketulop jeneng ke School SSA, desis 4%. Nakaliang jung joint secretary jung ke All Garo Hills SSA Teachers Association, usul seng armarang, ulai jing keran ru dekat tian garo ben pensngo kajing dawasya ke sorkar jela. Haka keteng jung ke All Meghalaya SSA School Teachers Association, haka ke jamir ke pemerintah, juga kendai terik mulai Oktober arajar pusau. Hakni ke sini nilai penlong ya ke General Executive Committee meeting. Hakaba kini kai nak leng jong ke rikasi jantia kilawan Malaysia menta. Bani perkat nak ke benta banang penplan cucu ya ke jengki jongi nang di cekemat. Hadian menilai syong kat kendai sini lenter hak ke dikerjakan. Bad ni dawai ke sukar bakat kiu ya ke tulop ke jugi. Nrei kumba ke sukar kabun skor kalak kelud kapan sengap ini? Dia nomor kata kedau. Nak lenjongi ngila yashim dakawai ka jumut. Ngila rai dakawai ka jumut bah nginak penplan susu ya kejengki jongi nadu kadikata yo kabanwan. Dia hak arpulai terik. Kila rai dapur khoi kini kai jo benai Oktober arajar pusau. Kino hikai nak leng kari kasih jantia bat Nagaru Hills kamtam kinwan hang ni. Banwan syauno yangi kino hikai ki basyong hak di kamadan. Bad kilit ono hakmat kas ketriat. Bad ngin yama chunong ni, ngin leit nang ni, kum simban si para bangi dawa ya kadi kahok kajungi na kasukar, namar kasukar kam sim lali hadu kam sim lakhot yangi badekran hadu kadi klimat ka pemerintah. Tiada kani ka kubor, da kani ka message ka pemerintah, na kalian jungi kini kai ki badon ha kani ka Malki Ground. Ni khot ni wer ya baru khot kini kai ki badon na po Meghalaya. Bakin semua ban kangi ke school ke jongki ha katai ka apply trik wan ya stok tilang pat ngi khot ya ki bahi yang asem khot ya ki parlok parajor ban wan semran lam yangi umjuro na galeng ki seng halang ki bafer kilong ki kin sadon rengkat pat ngi ban kersan lam yangi ban laj on no yangi na ka dikajika hangti hakmat joka sekretariat. Hai kabari ke general meeting ke bang lasyang menta kasni ngim shimla ya kren ya kirinu ki wei pat ki agenda lani ki mat henrei ngile kren baitang hai kabari kani ke enhancement ke bang dawa par ka jingsyong ki jongi ha ke di kamadan ke bang ngim la syu ban syong sa hang di I kemba larang syong hang di ka sarkar kam di yangi tina kata kadau ngila rai ba ngin dai no bai syapo sekretariat long kat bolong ja kat baja kini kai berkhoi kin sali on yangi hang thi ha sekretariat. Ha kabari ke jingkang school nadu pengilawan syong hang di hakasitrik jong menta ubunai kampadon kata kajeng pakang school ya ki noikai lani school paper apo kajala Meghalaya henrei ngila shu ya bujuli iwai hadian iwai noikai iwai inan ha school iwai inwan ha kanika madan malki ban ya syong kelai mengur nak benta bandawa ya kahop jungi na kasulkan Meghalaya SSA School Teachers Association ni kata Oktober 1 tarik ni dalu kengkeng ini selera yang kubariat na kata di maan kanina ko takinga yani gisapon dalu na kengkeng ba sini di mana ko sini selera yang kubariat ni geman maung ba guru satu ni akan sakai dengan kusainya ni cina di mana ko suat na tanang sumuta mana cinga bang ani ka yang ko mana jalan cicing jangi tangani yo sini nangani rang na salan tina gedong kle nang go surai dam nang barian rang ko nak na tanana Cina hazagani cidok cisni busioni dalam negeri cini selariko bariat bisa chat skung linga yani sepon cina bang acang rangdan gubernur niko mulai dengan kodak tahat di bata alur kumpul bacina mulak akan takaniko untuk saya aro ya cini dah ada lo meeting ko sanci kemengeta dalam meeting sanci kemengeta cini di mana aku cini selariko bariat jodi cini di mana aku pernah cakca mode cina akan cakca yang semua mode
Cinga ya malki playground ne jenen cinga jati cinga ingacen. Kolgatam tariko ya noni malki ground noni cinga tu bisa jomani ko takken. Aro ya cini sekretari nari angani kita jomani ko takkon cinga maumbakan sakit dongjong ode cinga sekretari bisa kango non donggen non tusigen cini nangani rangko cini di mana ko cerita nang cumota. Aro tegi atla kata ska angni kadam ska daru state bicara na jumatan ya cini talbi kepada jumani talbi kepada mana ko cerita kata absan ku mongi hai cini muksoni rangko karena kata jaku tina aro ya kobrek tam tarik ko anceng bangat bicara ko sempat na kata aro bangat bicara ko bana kata angni acit bicara sekarang ko kalau bicara sekarang ko membuat nas namita anceng isut sarung gosa anceng plak di mana ko susah na kata mangen.